Right, good morning, karibu sana mutegeri wa Meru TV twethira tukimurikaga na gutegera nkatheti cietu rukirura na arua nkatheti ya The Standard na The Daily Nation mbicha ira chithiritwo chikiendia nkatheti kana chithiritwo chigitongeria imwe ni mbicha ya timu ya Harambee Stars ira barombere kwithira bagichinda ntuku egoro kire macindano ya CHAN jira jonekene kwithira jagitana mbere kire nthiguru ya Kenya, Uganda na Tanzania. Harambee Stars ibarombere guchinda nthiguru ya DRC Congo ngoru imwe kire kibongo kiri machindano jaraje bararuguririe ntuku ye ugatega na nkatheti ya The Daily Nation na nkatheti ya The Standard cyo ijire kiri na mbicha cha Harambee Stars nyuma ya guchinda ntuku ye igoro mbitikire mithiro ngitonyaga ndene ya nkatheti na nkambire na nkatheti ya The Standard karatasi negatoka twirega kugatere SRC niumbete kuregana na etagarere ya Rwangiro gambithania kana JSC rogutegera na nkruki kuthithia ombe gutegera mbecha chia manjanji barabarikite na kuritaya na ndo Rwangiro rwithagiro rugitegera mishara rwarujigana ta SRC nurithirito rukiregana na etagarere Judicial Service Commission kana JSC rogutegera pension ya manjanji kana gambithania kire baruga ere andiki tariki 25 cha mweri jora kurukira Julai SRC gukurukira mwandiki munene wayo Margaret Njoka nibethirite bakiuga bategwetekaneria na retirement benefit bill ya 2025 era yombite kwethirwa egikwa ekeribo kuringana na SRC kana baruga ere andiki ni Njoka bugite manjanji ni anene ndene ya ugambithania na babatere kwithirwa bakijukirwa ta state officers kiri article 260 ya katiba kwa hiyo kono karona karatasi negatwire mutegeri arana ndi SRC bakonekana ibarare kanire ne tagari riri ya JSC kwithirwa igichonkuna na gutegera kaire salary kana pension ya manjanji karatasi negatatu mutegeri ngatheti ya The Standard okothiri mantu jege machindano ya CHAN jaraja dirito jagita na mbere kana jaraja ranikana gwita na mbere ntuku egoro aja ndene nthiguru ya Kenya keninge Kasarani kuririkana bamwe ba siasa ibarombere kwithirwa kana ibo bagurite tiketi hizi cyo gutonya kuona mubira jo CHAN nikenda bakanenkira thingati bao ngakothomera rugano karatasi ne gatatu arako na mbicha ya MCO Korogocho arito Absalom Odhiambo uria uri na tiketi nyingi sana na kuona ni alingi mbicha aza baruka machindano ya CHAN kana African National Championship jaraja rombere kwithirwa jagichetho Kenya kwa mbere ntuku yegoro neja kwanda iza kuona ni kure na usiasa kana siasa ichithireta chigekiro ndene ya machindano jaja ni arako kwerekana tikiti kana tikiti ira nyinge chirerekana chiraguru ni ya siasa na siasa baba bethera bakinengera athingati bao nekirege kwerekana kuririkana kurare na antu barauga gabeta keni negeki bakomba kwithira bakirita miario ya siasa miario ire kwerekana ne kuthumbia Rais William Ruto na nikio tumnandiko kwerekana bamwe batongeria na baramo no barenda ne thirikari ni barombere kugura tiketi hizi na banenkera athingati bao ne kenda mbicha enthoku itikomba kwithirwa ikionanwa baruga Rais William Ruto na ararende ne keni geke bari na rais wa CAF ujike na Patrice Motsepe amuna Raila Odinga urani mutongiro kya makya ODM baraki jetendene keni geki na ndiko ringana ngazeti hizi kauga nontobwa makarika ja maandamano jaraja dheto jage kuchurwa cha nthiguru ya Kenya jege Gen Z thirikari ni rombere kwithirwa ikibangania ntuku egoro kire michezo ije ya CHAN nikenda gutigira gutina gikundi gigatonya na gweta kuringe tuma gitumiga kuthumbia Rais William Ruto irugo no karana karatasi na gatatu mutegeri and then nkatheti ije ya The Standard karatasi na gatana Mothers gone cold, state remains silent, living shattered kin in the dark. Barite mantu jaba moe bantu barabareketi kuragwa kana gukua na bando batirida bakiona kyoto kyao. Karatasi gatuna gakaugatiri bari bethe atano ngina abiashara na bangene agambithania na bangene abithaba borisi barabombera kwithira bakiuragwa na ikubi yao byomba kwithirwa bite kuthingatiro monka thai kana bara baboragire batajukirwa itagario bamberete na kumulika gikukya umwe ure wari mwandikwa wankiama ithurano na miankata yo IBC ari mto ICT keneta Chris Musando
Chris Musando oragirwo mwaka nya 2017 igento kire gikwirikana bando monkathai atirona kioto kiawe. Kwena mtoje Keneta Jacob Juma oragirwo 2016. Kwena Sergeant Kipiegon Kenei oragirwo 2020 na ari askari kire obisi ya munini wa rais. Kwena mubiashara Meshaki Yebei, kwena Senator Mutula Kilonzo, kwena Karen Chepchumba. Baba bonda mutegeri baririkana ne kabombera kwethura bakiuragwa na monkera thai kioto gitromba kwethurwa gikithingatirwo irugono karona karatasi ne gatona ndene ya The Standard karatasi ne gatota ntatu mutegeri Rwangiro alimu Kenya Union of Post Primary Education kupete nirombete nandi kwethurwa kuri na rwaria rwegie marika na bisi mbete ile chigatha chigito cukuru bakiaria ntuku wa Jumamosi mwandiki munene wa kupete ile Keneta Akelo Misori nethere twakiwa kithomo kire na goro na nandiki nyachiari babatere kuthaba kibangania nikenda gutigira ne bagutethere thirikari kuria mbecha cyo cukuru nandi kupete nonakana ko etaka ko gwata mbaru achiari Kenya babombe kuthura bagitonyera na gutethere thirikari kwithirwa igita mbesha kana ikiria mbecha cyo gutetheria na gweta na mbere na mathomo jao. Irugono karona karatasi ne kawa tatantatu nogi karatasi kawa tatantatu mutegeri etokona rugono rwegie uro ari munini wa rais Rigathi Gachagua augetawa atekirwa kana you cannot shut me up augetawa atekirwa ura ari munini wa rais Rigathi Gachagua na ugetawa etomba kwithirwa agikirwa kana agikira na ageta na mbere na kuringa siasa ciawe akiaria ari Nterechia Richardson na ara Texas kagita na karete na ndio na mbere na ndio nga Nterechia America Gachagua nonekana komeni rais William Ruto bu nene akiuga nombete kwithirwa akinyiria akenya na njira enene nkuruki Gachagua na rugire na ndiwe atomba kwithirwa agikirwo gwa na ageta na mbere na kuga o mabungwa hirogono karona karatasi ne kagwa tutantatu and then nkatheti ya The Standard karatasi ne gatonana mutegeri karatasi ne gatonana kwina mwari ugwitwa Miriam Njeri na enjene rugono rwe mutegeri rwegie mantu jara aithiritwo agikurukira Miriam Njeri aruga ombere kwithirwa akiro kwina ngugi akathirwa akionaga na ara omenthiguru kana ndene nthiguru ya India na imucore wawe wa mwirire Miriam Njeri kana mwari uju nombere kwithirwa akibangania na akurikia secondary kana akurikia kigero kia KCSE aibangania nonta numete mushijo tego shiomba na area kana nkagiro 25,000 kana 25,000 ichombete kwiro akethero akire ago mwicho mweri na unthiguru ya India na ndeke ngogira eriri ageta gwita ariuga gukinya India nombere gwikwa kingo gengi mwanya neu ira ni ngoge ya gociendia ngoge ya gociendia niyo ikirwe na akauga ombere gukara no meri akarre meri yengana baruga ombere gukara meri ithatu yes agukinya India Njeri nombere kwithirwa gikwaro kingo gya gociendia kana nara ke brothel chanteyu na akara na New Delhi ina Nterechia India na nombere kwithirwa akimatuka na nyumene etakire embassy ya Kenya irethagire nara India nomba kwithirwa agicoke na nthiguru ya Kenya so na ejanero gono rwawe na uga baingi ba Kenya bare nara India na kwirikana bategwita nguge injaga barita nguge cha gociende kana bombete kwithirwa bagiko nara ndene ya brothel na baingi ba abere mikinyani gucoka na ja nthigurune ni umwari ugwitwa Miriam Njeri agutariria karatasi nege 10 mutegeri yes karatasi nege 10 Senator na ndene bagwete mbaru ertwa bill ya gutigira ne baku control onyu bathigara kana mbaki Senator na ndene begite muswanda jura bakuwa bakajo gwata mbaru zo gutigira ne baku chonko na kairi manto jegi utumiribwa thigara na mbaki kuringana na Senator Okorotwa Catherine Mumam urawithiritwo gike muswanda jojo ndene ya bunge augatene muswanda jogethera jogitegera bwega manto jegi utumiripo thuku bothigara izi nikenda gutigira anto bate kuthukangwa ni mbaki
yes muswanda ukadhira juriaza na nandi seneta baruga bageta nambere na kujugwa tambaru iro kono karona karatasi ne kuge 10 ndene ngathiti ya The Standard betegena bethirongeta kagira na roiro ngathiti yeze ne The Daily Nation tuone mantu Zakaria Tam Otageri karatasi ne gatwire mantu zege machindano jando imbo jaraje direto jageta na mbere ndene county emero na jaraje rigiri kwamberia ntuko na arua jareto culture music on show in schools gala mashindano National Music Festival ikethro igitaga na mbere na arua ndene county emero kuririkana na ndim chukuru kathomba nichonekane kuthura chigikinya county emero kire machindano ja 97 97th edition ya Kenya National Music Festival jaraja rigiri kwambiria ntuko na arua ndene ya county emero machindano jaja kuringana karatasi gatwiri ndene kathite The Daily Nation baruga jakambiria jakathithe kandene chukuru ya Kagagaos jakathithe kandene chukuru ya Middle School na ndene ya Middle Teachers Training College aragu kurikana nde aritoka thomba nibombete kuthira bakiuma ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya nikenda gutonya kana guchindana kire machindano jaja jandu imbo festival hizi kambiria August tariki 4 na arua monka August tariki 11 yes niyo machindano jaja jandu imbo ko kagitana kaka Mutageri na Momero urero wake thara no kwenda kwithira ukiona na gukujira machindano jaja jandu imbo ijari ikite gukinya county ya Meru na jakambiria na arua na jakathithe kanene chukuru ya Kagagaos kuringana ngathiti ije Middle School na Middle Teachers College chukuru kathomba ichombete kuthwa chigikinya no tojaja na ndeni national eni machindano ja Kenya yonthe berigi kuthira bagikinya na aja ndene account ya Meru kumenya manto nkuru kikaratasi na gatori ndene ngathiti ya The Daily Nation karatasi ne gatona Mutageri ne gatotano kwena nkucha nichonekera nandi gweta na mbere ndene rwangiro karia kana ke ndene borisi nonto bwa 60 billion mbechiri kwerekana chachiri ya borisi karatasi gatona gakwa nandi ni kuonekene nkucha niyo na nkurukitangurutano ya ure okethro akimanenji muchana job borisi ure okethro akimanenji muchana job borisi jora chukurekana jotagero 60 billion na nkuchani chionekene katika Inspector General wa Polisi Ndagara Sekanja na National Police Service Commission NPSC bakenda kumenya no batera kwithira wakimanenji mbecha hizi kethira ni Inspector General obisi Inspector General kana ni NPSC ile National Police Service Commission hiro kono karona karatasi ne kagatona ara kukurekana bonde kana nteriji chuijire mtu na kwenda kwithira no kumanenji mbecha hizi ilachi kuirikana ni mwana jo 60 billion rugono rukana karatasi ne gatona na karatasi ne gatotano karatasi ne kamugwanja barugo opposition unity at risk as leadership fails to intensify ni kuonekete tena ndikuri na ngaukano gatika rutere tongere barabara rutere roga na thirikari nonto bo ithurano binini bira birigeri kuthira bikieja ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya kire kiama kia Democratic Action Party DAPK kira gitongeretwo ni Eugene Wamalwa nikionekane kuthiro kire na nkuchanio nonto bo munini wa George Natembeya uranwe governor wa county Trans Nzoia kiama kia DAPK nikionekane kuthiro gikimeneria bunene munini wa urare munini wa Rais Rigathi Gachagua na uranwe mutongero kiama kia DCP nonto bo ithurano binini bira bithirito bikathithikana arantere cha Malava constituency gukurukira DCP na kuruki munini wa DCP Cleophas Malala nonekane kwithirwa akiuria uranwe rungamira kiama kia DAP Kenya kwithirwa agicebere nikenda kiama kia DCP gikarungika candidate wa yonterizi na ndikuririkana bia mabibi na ndibyo onekane bina kankuchanio nonto bo ithurano inini bira bithirito bikionekana gwitana mbere na gento kirana ndike kwirikana gigatuma bombe kwithirwa bakiangaratanwa na kwaberana Sifuna augete ODM noe mwebire gitene lakini unate kwa tamburu Rais William Ruto Sifuna urea noem thagero mwandiki munene wa kiama kia ODM augete kiama kia ODM kiendani kimuite burugete kana kimweberie ta mwandiki munene lakini we ateta na mbere na kugwata mbaru Rais William Ruto na njira no iriko bobo ni ugebo Edwin Sifuna
urani seneta na nkuruki mwandiki munene wa kiama kiki kia ODM. Right, nigo kariu mutageri kingatheti cieto wachumagarukira chiguru ngatheti ya The Daily Nation, chiguru ngatheti ya The Standard, kurukira ngono iji cio nthema no kethirwa ukionaga muthia imachino na jachan jara letra na mbere ntuko egoro aria timu ya Kenya Harambee Stars nirombere guchinda na uratia DRC Congo ngoru emwe kire kibungu kire machino ja group A jachan 2024 jara rombere kuthirwa jageta na mbere ntuko egoro ndani kiani gya Kasarani machino jageta na mbere mweri jojo junthe aria nande ntuko egoro Rais William Ruto, Raila Odinga na atongira bangi kathomba barombere gukinya ndani kiani gya Kasarani nikenda gukujira timu ya Harambee Stars igechethaga na timu ezi yomba kwithirwa igeshinda nigo kariu timu ije nande barari Rais William Ruto bachindo mtu akomba kwithirwa kinekira milioni imwe nigo kwirikana na kudirikana bari 40 members ni anto 40 baraba enda ni Harambee Stars antaba 40 na ndio mtu akomba kwithirwa gichiana ira milioni imwe mbechere chikatha kana chikaithirwa chikene kana iro ni Rais William Ruto. Muthia jonka theti cheto mutegeri mbithonge kwandagera kagita gake gangachokera na mugeni wetu antuko ndene ya mubango jwa turinge ime ugata kuraja.